Mwiriwe neza nshuti mukunda kandi mukomeje kubana natwe kuri Hagume TV muherere mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubifurije umugoroba mwiza, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose, impagarike n'ubugingo nibyo tubasabiye. Tubaha ikaze rero tuje kubagezaho amakuru agezweho kuri uyu mugoroba wa tariki ya 22 ukwezi kwa Mutarama umwaka ni wa 2026. Turakurikira kubana natwe kugeza ku musozo w'aya makuru. Tubazaniye amakuru agezweho ariko kugarukwaho cyane mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda. Bivugwa ko umugabo n'umugore batawe muri yombi kubera kugerageza gutanga ruswa, bashaka guhishira ibyaha byabo. Ibyo byaha wakwibaza ngo ni ibihe bashakaga guhishira, ku buryo umugabo n'umugore bose bisanga mu maboko atari ayabo. Kandi tukuzaniye indi nkuru y'akababaro, inkuru y'incamugongo, aho umugabo yapfiriye imbere y'akabari. Benshi banyweraga muri ako kabari bakaba bari mu mazi abira kuko ari bo ba mbere mu bakurikiranyweho urupfu rwa nyakwigendera. Gumana natwe rero, turaje tukugezeho amakuru yose y'uko byifashe ndetse n'aho byabereye, kuko nta handi byabereye, ni hano iwacu mu Rwagasabo byabereye. Turaje tukuvira imuzi n'umuzingo umenye ngo byabereye mu tuhe turere twino mu Rwanda. Ntucikanwe rero, ni amakuru agezweho muri aya masaha y'umugoroba. Wowe ntujye kure, kuko ibi byose n'andi makuru agezweho hirya no hino nawe tuje kukugezaho ku buryo burambuye. Turagushimiye cyane yuko wahisemo neza ugahitamo Hagume TV. Turagusaba ngo dukurikirane umunota ku wundi kugeza ku musozo w'aya makuru, kandi turasaba wowe ugeze hano kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu ya Hagume TV bwa mbere, nta kindi kintu ukwiye kubanza gukora uretse gukanda kuri subscribe. Reba hano hari akazogera, ukandeho nawe winjire mu ba mbere bazajya babona amakuru, ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Kandi yaba ari amakuru yo mu Rwanda, yaba ari amakuru yo mu karere ndetse no hanze yarwo, tuyakugezaho 5 kuri 5. Kandi kuduha comment kwanyu, gukanda like ndetse na share nabyo biba ari ingenzi, kuko bidutera umwete wo gukomeza gukora cyane, kuko tuzi neza yuko mukunda ibyo dukora kandi mudushyigikira umunsi ku wundi. Kandi bitugaragariza ko mukunda ndetse muha agaciro ibiganiro n'amakuru tuba twabateguriye. Turagusaba gukomeza kudukurikirana kugeza ku musozo w'aya makuru, kuko duhari ku bwawe kugira ngo tukugezeho amakuru yizewe agezweho atarimo ibihuha habe na gato. Mu karere ka Nyamasheke 5 bakurikiranyweho urupfu rw'uwapfiriye imbere y'akabari. Abantu 5 bo mu karere ka Nyamasheke barimo na nyirakabari batawe muri yombi bakekwaho uruhare mu rupfu rwa Nkurikimukiza Daniel w'imyaka 44 wasanzwe imbere y'akabari yapfuye. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rwesero, akagari ka Rwesero, umurenge wa Kagano, kuwa 20 Mutarama umwaka wa 2026. Saa 4:25 nibwo nyakwigendera uvuka mu murenge wa Bushekeri, akagari ka Mpundu, umudugudu wa Gahondo yaciriye abakekwa mu gushyamirana bakamusunika akagusha umutwe ku gikuta agahita ashira mu mwuka. Aya makuru yamenyekanye saa 11 zishyira saa 12 za mu gitondo, ubwo abaturage bageraga imbere y'aka kabari ka Uwiringiyimana Immaculée bakahasanga umurambo w'uyu musore w'imyaka 44. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano Mukamusabyimana Marie Jeanne yabwiye ikinyamakuru Igihe ko bakimenya aya makuru bajyanyeyo n'izindi nzego zirimo DASSO, polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ruta muri yombi abantu 5 bakekwagaho uruhare mu rupfu. Uwa 6 akaba yatorotse. Yagize ati hari abantu batawe muri yombi barimo na nyirakabari. Uwo murambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya Kibogora
gukorerwa isuzuma imbere y'uko ushyingurwa. Nyakwigendera yari asanzwe akora akazi ko kwikorera imizigo. Gitifu Mukamusabyimana Immaculée yasabye abaturage kujya birinda urugomo no gutangira amakuru ku gihe, bamenyesha inzego z'ibanze ikintu gishobora guhungabanya umutekano. Naho mu karere ka Ruhango, umugabo n'umugore we barakekwaho guha ruswa inzego z'umutekano ngo babareke benge inzoga zitemewe zizwi nk'ibikwangari. Ibi byo byabaye kuri uyu wa 21 Mutarama 2026 mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana mu kagari ka Mpanda, ku bufatanye n'abaturage, inzego z'ibanze, polisi bafashe abantu babiri ari bo umugore w'imyaka 56 ndetse n'umugabo we w'imyaka 65 bakekwaho icyaha cyo gutanga ruswa ku nzego z'umutekano. Aba baturage ngo batanze ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo gusanga benga bakanacuruza inzoga zitemewe zitwa igikwangari zirenga litiro 780. Polisi ku bufatanye n'inzego z'ibanze ndetse n'abaturage bamennye icyo gikwangari mu ruhame, naho abafashwe bombi bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Byimana. Ubugenzacyaha bwatangiye kubakurikirana bukora iperereza rikaba rigikomeje. Polisi iributsa abaturage kwirinda gutanga no kwakira ruswa ndetse n'iyenzandonke kuko ari icyaha gihanirwa n'amategeko. Polisi kandi igakomeza kubwira buri wese kwirinda kwenga, gucuruza no kunywa igikwangari kuko byangiza ubuzima bw'abaturarwanda ndetse n'abaturage muri rusange. Kandi polisi by'umwihariko ishima abaturage bakomeje kwimakaza umuco wo gutanga amakuru ku gihe kandi vuba hagamijwe gukumira ibyaha. Ibi byerekana ko buri wese kubungabunga umutekano byabaye inshingano ze muri rusange. Polisi ikongera kwihanangiriza abakomeje kumva ko barangwa n'imigirire mibi igamije gukora ibyaha bihungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage, ko babireka bakabihagarika burundu kuko nta na rimwe polisi izigera yihanganira uwo ari we wese ubyijandikamo, kuko azajya afatwa ashyikirizwe ubugenzacyaha, amategeko nayo yubahirizwe. Ngayo nguko rero, ayo niyo makuru twari tubafitiye agezweho mu Rwanda ari kucacara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru. Turabashimiye cyane rero ko mwadutije umwanya wanyu mukadutega amatwi kuva ku itangira kugeza ku musozo w'aya makuru. Mukomeze kubana natwe kuri Hagume TV, turabizeza kujya dukomeza kubagezaho amakuru agezweho yaba ari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo kandi yizewe ku gihe 5/5. Nimukomeze rero mudushyigikire, cyane cyane wowe ugeze hano bwa mbere, turagushishikariza gukanda kuri subscribe cyangwa sabone kugira ngo ube mu bambere bazajya babona amakuru yizewe y'ingenzi tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Kandi namwe musanzwe mubana natwe mudukurikira uko bwije uko bukeye, mwewe inshuti zacu z'akadasohoka, gukanda like, share ndetse na comment nabyo aba ari ingenzi mu gukomeza kubaka uyu muryango mugari wacu ndetse wanyu wa Hagume TV. Murakoze rero, tubifurije umugoroba mwiza, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo nakagaruka kuri Hagume TV. Turabakunda, twongere guhura mu makuru ataha. Ciao ciao.